Non malom Gari ke nam kachi hunga sonsi bangswa Gari aphan ke padam boy je aphan petrol diesel ke thai je aphan petrol pump kangpu setami kachi hunga sonsi thek pon long lo la sonsi Howraghat tobar krong thom kachi togalong pendam chet Mirdopathar along Indian oil mate Chaudhary brother pa men pen isi Gari motor ke vega tuma phan joike pen diesel petrol ke long avar sai ke long je aphan pura pini pen petrol pump ingpu pontang lo Kedamtang penangana ningkan pen setame phuloni pen Howraghat tini mate tobar krong thomadak Gari ajangthu kilonga thai kabea jok Gari ki vega raratum penangana kisung dolo bonta pini pena bangke bangswa kisung pen jok ponpo Barbilong rat mate la Gari motor ke vega supply teman mai se birta ke mel han lo penangan ladak phuloni hawar la pendak Howraghat tini sentar hawar tum jangthu gachut thai Gari vek tama kisung do alang to thelo vek nonason bukulian dam nei la pen nonason tuan ki tokmuka son dam nei khelo si ake siksak ason do bote menon ki si ladak hawar man se mi se birta ke mi sona khaglo ladak Howraghat war krong khom Howraghat ate tini ali along dumben wang chat ladak Mirdopathar pu si do for them to war dum thermal lo ladak nona ki mi khuli kupon tanglo alang to thai pon bomol dak Chaudhary brothers pu si ladak airport lo tapela dak Indian oil silong bonji la non ki milang la simmat dak pluni hawar pen dak Howraghat hawar man se me tar tum joy given dak long pon po bangso petrol pump anarlo chot lapukali hadak ajo phirlo mate 24/7 setame jangthu long ponji posi Chaudhary pen ningjepon है बकुलिया बाईपास जब इंड होता है उससे 500 मीटर के बाद लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है ये 1 अगस्त से 24 आवर हम लोग सर्विस देंगे और यहाँ में अभी नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल डीजल स्टार्ट हो गया है और आप लोग यहाँ पे तेल के लिए आइए हम रेल सर्विस आप लोग को देगा मैक्सिमम स्टाफ यहाँ के लोकल आदमी को लेडीज़ लोग को यहाँ रखा है रेल सर्विस देगा इसमें Phuloni pen dirchona rongpi Karbiang long live